Arestado ang 44 anyos na lalaki sa pigkasar na bypass operation kan Dait Municipal Police Station sa Purok 1, Barangay Mancruz, Dait, Camarines Norte, alauna nin aga kan Nobyembre 18. Sa impormasyon, positibong nabakalan kan poster buyer ang suspect na si Dexter Punzalan, residente kan Barangay Biberao, Dait nin sarong sachet na may laog nin pigtutubod ang shabu asin nagkakantidad 500 pesos. Apwera sa nabakal sa sospek na kumpiskar mandigdi kan otoridad ang nasa kantidad 102,000 pesos sa shabu asin sarong caliber 38 na kargado ni 5 bala. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kanasambit na patura ang sospek na sarong big-time drug personality sa Banwaan asin kabale sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs kan PNP asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.